Thank you.
wacu usasana kinama kubahwa muhire uvukanye wacu waje kuturamutsa uno munsi mbere akaba ari na wewe uduteramishije banyakubahwa muri komite directeur nyakubahwa waje userukiye komine Kiremba eka n'umukuru w'umutumba wa Kabanga banyakubahwa mwese mwadufashije gutegura rino higanwa banyakubahwa mwese mwaduteramishije kuri uno munsi kugira amahoro shaka ko abarundi n'abakongomani munyishura tugira amahoro yese tugira amahoro yese ndabumva shaka muduta amaboko mukunyishura tugira amahoro yese hanye mvuga mu Kiswahili mvuga mu Kiswahili oya mvuga mu Kirundi tugira amahoro yese tugira amahoro yese barakugira ndabe ko munezerewe kuri uno munsi uri hejuru rero n'iteka ryo kwakira umuvukanyi wacu eka n'abandi bashitsi baje bava hirya no hino muri rino higanwa tumazemo iminsi yitiriwe umubano mwiza hagati y'abarundi n'impunzi. Ibi kugira ngo bikunde rero twabikesheje uno muvukanyi wacu Daras, nagira ndabasabe imbere yuko mbandanya mumfashe mumukomere amashi menshi cyane. Nababwiye ngo kugira ngo mbandanye shaka mumukomere amashi menshi cyane nayo ndumva. Murakoze cyane nyakubahwa rero muvukanyi wacu Daras, turakwakiriye muri kino kibanza. Aha waje iwanyu kuko uvuze abavukanyi benshi ngaha, eka n'abarundi nabone n'abavukanyi kuko namwe mbaza mwarakinya agapira, mwarakoranye ibintu bitari bike n'abarundi. Nuko ikivugo cy'uno munsi kibivuga kirabara na rino higanwa umubano mwiza hagati y'abarundi n'impunzi ziri ngaha mwifashe neza. Rero umwanya muza kumara ngaha nimuze kugira impungenge, amahoro n'umutekano biriho. Impande n'uwo mubano mwiza warusanzwe uhari wongeye guterera cyane kugira ngo umubano ubandanye umeze neza. Turashima ku cyumviro wagize, turashima no ku buryo watanze kugira ngo urwaruka rw'abarundi n'urwaruka rw'impunzi rwidagadure, rukine, ruryoherwe, kugira ngo abarundi begereye ngambi kandi imbere n'abava kure baryohera amaso, baryoherwe. Eka numva umenga sinobandanya kandi ntongeye kubabwira, muragukomera amashi. Turakwishimiye cyane iminsi uzomara ngaha mu Burundi uzomererwe neza. Mbere nihagira naho usubira iyo wajuka nahone twogenda tutakwifurije urugendo rwiza. Hanyuma turashima ukuntu wajabutse umupaka hanyuma ntutwibagiwe, kuko birashoboka kandi n'uburenganzira bw'iwawe ntitwari kukuburanya ngo mwene wacu yaratwibagiwe. Ariko rero icyo cyumviro wagize ntaworeka kugikenguruka. Impande y'ibyo rero abarundi bavuga ngo ushimye abayongeye. Turifuza yuko Imana yogufasha utera imbere,
uronke ibintu byinshi, uronke n'amafaranga menshi. Nta makenga dufise ko nibatera imbere, nibaronke amafaranga menshi niko yasangiza ababene wanyu baba Abarundi n'Abakongomani. Ndashimiye rero abantu bose bagize icyo baterera kugira ngo iri higanwa iriko riragenda neza rigenda uko. Aha ndavuga nka komite sport, ndavuga komite directeur, ndavuga na komine Kiremba na zone Musasa. Reka nshimire aba bose baje kudusanganira kuko ntibyari kuryoha dutambye twirorera. Aha rero nagomba gusozerera cyane, Imana ibahezanye. Makofi mengi kwa Mstanteri. Galaxy oye! Acha tumpokee naye aseme neno fupi alafu atatuchezea. Karibu. Musasa oye! Acha niwasikie Musasa oye! Mbadi oye! Warundi oye! Wakongomani oye, mtupige makofi mengi sana. Asante sana, nafurahi kwa kunipokea kwa sababu ya muda mfupi ambayo tunayo. Wacha tuanze na mpira, tuangalie final, tukiingia mitaa na waambie kidogo tu kama kawaida. Sawa? Kwa hivyo tutaendelea baadaye. Asante sana. Haya, asante, makofi mengi. Tutacheza baadaye. Asante. Tunataka tuanze kwa ile finale kabisa, tunasubiri. Sasa tunataka tuzate kabisa. Sasa kabisa naona finale. hapo mbwa anaona kwa roho. Ambia watu ndio wasitawasana hapo. Haya hapo karibu. Ebana bikwaye mwenye Ange hapo bana.
Tafute kabisa huyu hapa. Kita
Wanacheza vibaya sana kabisa. Wanaenda pale kwa sababu bora. Wanaenda pale kwa sababu bora. Wakarusha kule kule. Wakapata kule ndani. Nani kule ndani sana. Wakapata kule ndani kule. Nani kule ndani sana. Akapiga kule vibaya. Wakaenda kule kabisa kwa akasema kabisa kabisa. Akapiga kule ndani kwa sababu nani kule ndani anaji. Anapiga babu. Anapiga babu kule kule. Nani kule ndani. Sasa anatoa kabisa kule kabisa vizuri sana. Akasema vile anapoki. Akaweka kabisa mpira. Akaweka mpira sana kabisa. Akaweka mzito kule kule. Akiwa anasema vile mzito. Akataka vile anataka kurusha vizuri sana. Anarusha kule kule akasema leo. Acha pesa kule kule. Kule babu akasema acha mimi kabisa. Kwa maana anataka kulipa. Kale ana kwa bora ndani kule. Kale akasema leo. Kapata kamera. Akapiga vile. Bola,
Thank you.
bande. Tunaweza tukachongea kule kwa sababu Galasi haoni bisa kupiga mapema kule kule, yani kuhusu Konele ameandaa Galasi Foundation kabisa. Tunakaribisha sana kabisa, karibu tena, karibia tena kabisa kwa kutunga huu mkono. Naona sasa haibani fresh. Unaingia tu.
Mbona narudisha balo? Wawili wanaweva. Ala. Muje kutukulamu. Oya, ni wewe nyine gusa. Ni umwe bari bahetse. Kufurahisha jioni ya leo, tuliona mchezo mzuri, mchezo wa kindugu. Ningependa mashabiki wote walio hapa tuwapigie mikono jameni. Kwa hiyo tunashukuru wachezaji wote ambao walikuwa katika uwanjani, walituonyesha mchezo mzuri wa amani. Tunashukuru wa refa ambao walisimama katikati wakaarbitire mzuri mpaka mechi zote mbili zikamalizika. Sasa ningependa niombe wakapteni wapite mbele, wakapteni wa ekipe zote ine wapite hapa karibu tuwaone. Abakapteni w'ikipe zose zine batambuke hano. Makapteni wa ekipe ine ambao walicheza leo wapite mbele tuwaone. Aliyeshindwa lakini timu zote ine tuzo ni preske sawasawa. Timu ya kwanza itapewa alafu na 500. Timu ya pili itapewa 400. Timu ya tatu itapewa 1,400, yani laki 4. Alafu timu ya tatu itapewa laki hizo, laki 3. Timu ya mwisho ya 4 itapewa laki 2. Kwa hiyo ningependa sasa tumebadilika kidogo. Tulikuwa tunasema kwamba tutapea mpira, lakini tuliongeza franga kwa sababu mpira haikuonekana kidogo. Kwa hiyo ningependa niite kapteni wa timu ya 4 apite mbele, alafu apewe tuzo lake, kapteni wa timu ya 4, na utawasalimia wote. Acha sasa kuzilia. Awashe taa. Kana picha mbani refi. Nataka hiyo. Ningependa kapteni wa timu ya 3 apite mbele na kapteni wa kipe ya 3. Chef. Salimiani. Bado foto. Tushakawia. Ningependa kapteni wa timu ya pili apite mbele. Kapteni wa timu ya pili.
Watu wasipite na kuwaletea. Zote ndio mwangaza kitu pekee tulileta. Haya, ningependa kapteni wa timu ya kwanza apite na makofi na vigelegele. Ambao ilionyesha mchezo mzuri hapa nyumbani. Asante sana. Nada.